ngari ubwirinzi bukomeye cyane bazirasaho noneho bo batera amakompora ku buryo bayateye mu buryo bw'uruvangavange ku buryo bitageze mu mujyi wa umugenerale wabashe kuraswa n'uwarasiwe Luvunge. Uyu mugenerale yitwa Dodosi, nibyo zina rye amenyerewemo alias Dodosi. Ni umugenerale autoproclamé wa Wazalendo. Uwo nguwo yarashwe yicanwa n'abasirikare be ku buryo noneho byabaye amagasa bikomeye cyane. Hano rero muri Murenge nkuko wabivuze hano mu Mikenke, ndakubwiza ukuri ko ni umukolonele waharasiwe, arasirwa n'abasirikare 8 be, haraswa nuze abasirikare b'abarundi 30, abasirikare ba Wazalendo 8, FRDC 7. So rero uwo mukolonele no kolonele w'ingabo no kolonele wo mu ngabo za FDNV w'i Burundi warasiwe ngaho mu Mikenke. Runga ayitwa Chilwa, ayitwa Nyamalenge, ayitwa Kanyola, ayitwa Mulamba, ayitwa Lubimbe, n'ayitwa Ngondo n'ayitwa Chuwe. Aho hose ndakubwiza ukuri, utwo duce twose uko wumvise amadubu na M23 bahise bakubita umuriro. Ubu turi kuvugana utuduce twose confirme tombe, kuko bituma M23 ikurikira none na twaduce twaturutsemo baba Wazalendo na FRDC n'abarundi kuko abarundi bari imbere. Ubu turi kuvugana abarundi 30 ingabo z'abarundi 32 mayiti zose izo ngizo zishwe. Noneho hano abangaba ba FRDC ni 7, Wazalendo bahaguye ni 26, hafashwe matekwa 23. Ubu ngubu turi kuvugana kano kanya dushobora kumva amakuru y'indi mibare yahindutse, kuko inkomere murumva ko imibare y'inkomere ntayo dufite, nayo twaza kuyibagezaho nitumara kubibona, kuko nkuko nabijeje ntabwo twabaha amakuru tudafitiye gihamya, kandi nayo twabanje gutohoza neza nimba ari imibare y'ukuri. So Bwana Evariste Ndayishimiye nyuma yo gukora iperereza no kubura ibimenyetso bitandukanye mu Barundi, yaje kwemeza yuko biriya bitero byagabwe ku kibuga cya Melchior Ndadaye twakomeje kuvuga ubushize ko mu by'ukuri ari M23 yaba yorohereje abakomando babo bakaza gukugaba biriya bitero inshuro 2 ku kibuga cya Melchior Ndadaye. Bwana munyamakuru, ibyo rero ishimangira bikaba binagaragazwa n'amakuru yumvikika yuko kugeza ubu ngubu mu gihugu cy'u Burundi, uretse na Ndayishimiye kuba nawe ubwe afite ubwoba yuko igihugu cy'u Burundi, kuko anemeza yuko M23 iri mu gihugu cy'u Burundi, noneho si no kugaba igitero, yemeza yuko M23 iri mu gihugu cy'u Burundi kandi ko yiteguye kuba yakora ibitero bitandukanye muri iki gihugu mu mujyi wa Bujumbura n'ahandi. So rero ni muri urwo rwego rero ibyo bigaragazwa naho ubwoba bwatashye no mu bategetsi ba CNDD. Abo ngabo rero ni ubwiza ukuri, bamwe muri bo batangiye kwimura business zabo z'imishinga yabo, batangiye kujya kuyikorera hanze, batinya yuko M23 ishobora kubyutsa imirwano mu gihugu cy'u Burundi, imishinga yabo ikaba yahahurira n'ikibazo. Icyo rero nanone kikaba kinashimangirwa n'ubwoba guverinoma y'u Burundi imaze iminsi ifite, aho muri iyi minsi yose bari gukora imikwabo ahantu hatandukanye mu mujyi wa no mu gace ka Cibitoki cya Rugombo, aho mu mujyi wa Bujumbura by'umwihariko nk'uko imboni zacu zihari zibitubwira, bari gukora umukwabo. Nk'ubu ejo bakoze umukwabo mu Cibitoki cya Bujumbura, aho bafata polisi n'abasirikare n'imbonerakure zo mu Kamenge naho mu Kinama, bafata bakora umukwabo kandi ngo banarigamba ngo kuba bafashe ngo mama ngo by'umwihariko ngo batanga amakuru cyangwa se aba bafata nk'ibyitso bya 23 mu Burundi. Ubundi bihagaze bite uwo mukwabo ko bivugwa neza ko no mu gitondo cya kare wanabaye? Niko byagenze Bwana munyamakuru, aho ngaho mu Cibitoki hari imbonerakure zaturutse munsi yaho aho bita mu Kinama, noneho n'izindi zituruka mu mbavu zaho aho bita mu Kamenge, baramanuka na polisi n'abasirikare bamanuka bakora umukwabo bafata. Noneho ubu ngubu sinaho umukwabo no mu Buterere hakozwe umukwabo, no mu Bwiza hakozwe umukwabo,
mu duce dutandukanye tw'umujyi wa Bujumbura rwose no mu Bwiza hakoze umukwabo no kumutakura hakozwe umukwabo. So rero aho hantu hose n'ahandi hatandukanye ari kugenda hakorwa imikwabo kuko no mu byejo bundi hashize hari bari mu munanira ya kabiri naho bari bakoze umukwabo ukomeye. Ubucyo bari gukora bari kugenda bafata abakongomani bose, yaba ababembe, yaba abazira, yaba abafureru, abanyamurenge byo birumvikana n'umwihariko gufatwa. Abo bose bari kujyanwa mu kigo gishinzwe iperereza ahantu muri deste nk'uko imboni yanjye yabimbwiye ni hafi yo mu Buyenzi. Aho ngo ni hari ikigo babajyanyeho kubatoterezayo bavuga yuko bafashe ingabo za M23 bwana munyamakuru. Ibyo byose rero bigaragaza ubwoba yuko Ndayishimiye nabo bafatanije kuyoboka mu by'ukuri bafite ubwoba ko isari yo yose umuriro ushobora kwaka aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi bikanga M23 ko yaba yarahageze bwana munyamakuru. Byamaze kugaragara neza ko muri kino gitondo tuvugana Kabila ageze Igoma. Kubwo umutekano wa Kabila ntabwo byemeye kuvugwa aho aherereye bitewe nuko ubutegetsi bwa Kinshasa buri kumuhigisha uruhindu, ariko kandi n'abaturage bari kwamagana hanini ikigihano cy'urupfu cya Kabila nabo bakomeje kugenda biyongera mu mihanda ya Kinshasa, kandi bikanakomeza kugaragara neza ko byabaho mu mateka umuryango Human Rights Watch wamaganye urubanza cyangwa se ikatirwa ry'urupfu rya Joseph Kabila Kabange. Bwana Ngoga, amakuru ufite akomeye ava kuri ingingo bihagaze bite ahanini ushingiye ku kijyano cy'urupfu cya Perezida Joseph Kabila Kabange kugeza kuri ngo bivuga neza ko yaba noneho yabonye impamvu yo gukorana na 23 mu buryo bweruye kandi ngo yaba anarigoma, bihagaze bite? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Nkuko wari ubisubiyemo ngo kubw'umutekano wa Kabila ko bitemewe kuvuga waherereye, nkuko iyo nkuru ikaba yaravuzwe na Moise Nyarugabo ejo bundi ubwo yabazwaga na BBC bamubaza tese noneho ubu ngubu Kabila yabaherereye nyuma yuko atanga ikiganiro kirambuye ku bijyanye na rubanza rw'urupfu rwakatiwe Kabila, avuga yuko atari byiza kuranga aho Kabila yabaherereye kubw'impamvu z'umutekano we. So rero nuko inkuru wari ubivuze mu by'ukuri ko yaba ari Igoma, iyo ni imwe mu nkuru zumvikana kandi zifatika kuko agomba kubarizwa aho agaragara yuko afite umufatanyabikorwa noneho bagiye gufatanya nawe ku mugaragaro, noneho bitari bya bindi byo kuvuga ngo kumukeka ndetse kumukeka amababa kandi bitari byo, ariko ubu ngubu noneho aho yafatiye umugambi wo kwihuza mu byo yagiyemo no mubonana na Sultan Makenga kugira ngo bamenye uburyo bw'imikoranire nawe asanga abandi kuko nanga n'abandi bakatirwa gupfa. Ubwo rero bagiye kurwana urugamba rukomeye rw'amagasa kugira ngo babashe kugera ku ntego yo kubasha kurenganurwa. So rero ite waruvuze kuri Human Rights Watch nibyo bya bindi wavuga tese iyi si ntabwo iri kureba ibibazo biri muri Kongo bishingiye kuri genocide iri gukorerwa abatutsi n'abanyamurenge. Ibi bibazo biri muri Kongo ntabwo isi iri kubireba, imiryango mpuzamahanga ntabwo iri kubireba. Narakubwiye ngo barimo barabyumva ariko buke ukuri n'ubundi gutsinda ikinyoma kandi icyiza kigatsinda ikibi. Bazagenda babyumva kugeza igihe bazagarukira mu kuvuga bati noneho reka turwanye cya kibi. So rero urumva ko bwa mbere Human Rights Watch yafashe noneho ingamba zo kuvugisha ukuri aho yavuze ko urubanza Kabila yaciriwe rwo agahabwa igihano cyo gupfa ko ari urubanza ari ibyaha bihimbano bishingiye kuri politike ya Kisekedi kanga abashobora kumurwanya, aho ashobora kubagaragariza yuko uwagerageza kumukoraho cyangwa kugira icyo ahungabanya kuri gahunda ze ko yamuhana amunyujije mu butabera ndetse bikaba byamuviramo no gukatirwa urupfu. So nicyo ngicyo navuga bwana munyamakuru kuri iyo ngingo. Abacancuro bagejejwe imbere ku rugamba nyuma yuko bigaragaye neza ko benshi banze kugwana batarabona amafaranga cyangwa se batarabona avance bitewe nuko Sadek Kisekedi yambuye Sadek, ndetse n'abacancuro bakagira ubwoba ko mu by'ukuri bashobora kuba batatsinda 23 bikarangira badahembwe. Biravugwa neza ko bamwe boherejwe amafaranga harimo abanyadushoka ndetse n'abakoresha drone, bikanavugwa neza ko abanyadushoka bagabye bagiriza icyo bakora by'umwareko hano mu nkengero za Uvira. Bwana Ngoga, bihagaze bite ko biri kuvuga neza ko n'izindi drone zikugenda zihaguruka ndetse ziga bitera kuri 23 mu tundi duce byose byaba biri gukorwa n'abacancuro? Bihagaze ko abacancuro hano muri Uvira.
urakoze cyane bwana munyamakuru. Icyo navuga kuri abo bacanshuro bari mu bice bibiri, hari abacanshuro baje imbere b'abanyaromania, hari n'abandi baje ba Blackwater. So rero icyo nashaka kukubwira ko abo bacanshuro b'abanyaromania ubu turi kuvugana bamaze amezi 3 badahembwa. Ikaba ari nayo ntandaro rero bavuga ati rero twebwe uko biri kose uyu mugabo wambuye Sadeke noneho no mu mujyi wa Beni turaza kubisubiramo mu myigaragambyo y'abasirikare ba FRDC nabo bamaze amezi 2 badahembwa. So rero ibyo byose byahereye aho ngaho bavuga bati rero natwe ari abanyaromania bari Bujumbura ndetse n'abanyaromania bari Uvira bahagaritse ibikorwa byabo byose, baravuga ngo ntabwo dushobora gukomeza gukora akazi mpaka tubone kuri konte zacu amafaranga yagezeho. Bwana munyamakuru, nuko abanyaromania rero banze kujya ku kibuga cy'imirwano bitwaje bambuwe kandi ko bashobora gukomeza gukorera ubusa bagatahira uko baje nk'uko nari ngabo za Sadeke zatashe. Bwana munyamakuru, Bwana Ngoga, biravugwa neza ko operasiyo zakozwe muri kino gitondo ahanini zakozwe n'abacancura ariko bahuriye n'uva gusenya mu misozi ahanini yo mu Mikenke, kandi bikanavugwa neza ko FDNB hari umujenerali wapfire by'umwariko hano mu misozi ya Mikenke. Bikanavugwa neza ko umujenerali ari wa FDNB. Bwana Ngoga, urugamba rw'abacancura muri Uvira rw'abanyadushoka ahanini bari kuzana imbere ku rugamba ariko 23 nabyo bikagaragara neza ko yahinduye umuvuno. Bihagaze bite uwo mujenerali yaba yapfiriye? Bwana munyamakuru, murakoze cyane. Nsoza kuri ingingo ya Uvira nuko Uvira bafite ubwoba bwinshi aho bamaze kumenya amakuru yuko hari ingabo zirenga 3,000 bya M23 bishobora kuba biri aho ngaho mu mujyi wa Uvira bigamije n'ubundi ni kuvejo n'uyu munsi hari umukwabo ukomeye cyane uri guhiga n'ubundi abo banyamurenge ndetse n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, yemwe n'abamwe muri bene wabo bashobora kuba basuspectinga. Abo bose barimo barabayiga kugira ngo bafatwe bagende kubazwa. Ubu bamwe abafatiye umurongo babagejeje nk'uko imboni yanjye yabimbwiye aho bita kuri Mbwamade, abandi abafatiwe za Kalundu na Kalamabenge ngo babajyanye kuri Kalamabenge epfo. So rero nk'uko nyine yabimbwiye nuko ngo umwana uva kwa mama umanuka Kalamabenge ujyepfo ikigo gihari aho ngaho niho abo bantu bari kujyanwa ngo bajye guhatwa ibibazo bafatwa ko ari abasirikare ba M23 kandi ari abaturage basanzwe. Bwana munyamakuru, so rero aha ngaha rero nkomeje umujenerale wabashe kuraswa nuwarasiwe Luvunge. Uyu mujenerale yitwa Dodosi, nibyo zina rye amenyerewemo alias Dodosi. Ni umujenerale autoproclamé wa Wazalendo. Uwo nguwo yarashwe aricwa yicanwa n'abasirikare be ku buryo noneho byabaye amagasa bikomeye cyane. Hano rero muri Murenge nk'uko wabivuze hano mu Mikenke, ndakubwiza ukuri ko ni umukolonele waharasiwe, arasirwa n'abasirikare 8 be, haraswa nuze abasirikare b'abarundi 30, abasirikare ba Wazalendo 8, FRDC 7. So rero uwo mu kolonele no kolonele w'ingabo no kolonele wo mu ngabo za FDNB w'i Burundi warasi wanga mu Mikenke. Zubungu indi mibare turacyategereje, imboni zacu ziraza kuyitugezaho batugezeho imibare ifatika, natwe turayigeza ku bakunzi bacu badukurikirana nk'uko tubabwira yuko tugomba kubagezaho amakuru y'imamo mu gihe tutarabona imibare. Ntabwo twavuga imibare n'iyimbano. Bwana munyamakuru, ni ukuvuga ngo drone zikomeye cyane bivugwa neza ko zifite amadarapo ndetse zinanditseho FDNB, ndetse bivugwa neza ko ziri gukoresha n'abacancuro nibo bagabye ibitero bikomeye bakoresheje drone, aho 23 yashyize ibirindiro cyangwa se yashyize ubwirinzi bw'ikirere hari by'umwariko mu gace kanzibira. Bihagaze bitewe na bitero by'amadrone. Bivugwa neza ko izi ndege n'ubundi noneho izi ndege zaje zifite ibirango noneho by'abarundi bitandukanye n'izazaga zifite ibirango bya FARDC. Binavugwa neza ko mama 23 iheruka gukora operasiyo zo kwihimura hanini ku bitero bamaze iminsi abarundi bari kugabanga byahitanye abaturage batuye muri utwo duce. Bikavuga neza ko mama 23 yihimuye. Ubundi bihagaze bite ugendeye kuri izi drone updating urugamba rwo muri Nzibira? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Icyo nakubwira cyo kugira ngo tuve imuziri muzingo iyo operation yabereye aho ngaho muri Nzibira,
nuko nkuko mu makuru yacu y'ubushize twavuze yuko hari abacyanshuro b'aba Blackwater birumvikana Eric Prince we ko bari bamuhaye igikapu cy'amadolari bo baracyahembwa. So rero ndakubwiza ukuri yuko abo intuze abo bacyanshuro nibo baje n'izo drone zavuye mu Burundi ziraza zikatira mu gace ka Shabunda. Aho ngaho rero nibo baturutse baje kugaba igitero muri Nzibira basimbutse banyuze mu nkengero kuko ntabwo bagiye mu kibuga ku kibuga cy'indege cya Nzovu, baturutse mu rundi ruhande baje kugaba ibitero muri Nzibira. So rero ntabwo baje kugaba ari igitero cya drone gusa, hari n'ingabo z'abango y'imbere ndetse na FRDC na FDLR na Wazalendo bahise baza nabo baturuka muri utu duce ngiye kubabwira kano kanya. Ndababwiza ukuri yuko izo drone zaje zigeze Nzibira zingara ubwirinzi bukomeye cyane, bazirasaho noneho batera amakompora ku buryo bayateye mu buryo bw'uruvangavange ku buryo bitageze mu mujyi wa Nzibira, byaguye mu mashyamba n'andi hatandukanye, ariko zateye nazo zirukanka kuko zasubiyeyo nta nubwo zongeye kugaruka. Ubwo rero nubwo byabaye ngombwa ko muri aho bateye naho na M23 zifatanije n'amadubu zahise zadivansinga muri utwo duce rero tukaba ari utuntu tudukurikira. Abadukurikira neza abari iyo ngiyo Zanzibira n'ahandi barahita bumva ko utwo duce tuvuga ko ari two, kuko n'uduce dushyashya tutigeze tunavuga muri aya makuru yacu. N'uduce turi mu nkengero ya Nzibira, turi hirya ugana Shabunda, ahitwa ngo Arunga, ahitwa Chilwa, ahitwa Nyamalenge, ahitwa Kanyola, ahitwa Mulamba, ahitwa Lubimbe, n'ahitwa Ngondo n'ahitwa Chuwe. Aho hose ndakubwiza ukuri utwo duce twose uko wumvise amadubu na M23 bahise bakubita umuriro. Ubu turi kuvugana utu duce twose confirme tombe. Ahangaha rwose ndabihamya neza kandi ayo n'amakuru afatika. Utu duce twose twabaye tombe. Bwana munyamakuru, nuko byagenze umuriro waho ngaho rero bari baje kuwatanzibira basanga ari ubwirinzi bukomeye, ahubwo bituma M23 ikurikira noneho na twa duce twaturutsemo baba Wazalendo na FRDC n'abarundi kuko abarundi bari imbere. Ubu turi kuvugana abarundi 30 ingabo z'abarundi 32 Maiti zose izo ngizo zishwe. Noneho hano abangaba ba FRDC ni 7, Wazalendo bahaguye ni 26, hafashwe matekwa 23. Ubu ngubu turi kuvugana kano kanya dushobora kumva amakuru y'indi mibare yahindutse kuko inkomere murumva ko imibare y'inkomere ntayo dufite, nayo twaza kuyibagezaho nitumara kubibona, kuko nkuko nabijeje ntabwo twabaha amakuru tudafitiye gihamya kandi nayo twabanje gutohoza neza nimba ari imibare y'ukuri. So rero nuko uwo muriro byagenze drone zakubiswe, ahubwo gusa ikintu gihari nuko byatumye noneho kuko nakubwiye ko baje hejuru no hasi ni Air Force na Infantry. Abo ngabo bamanutse rero nuko indege zakubise zirutse, bumva ko abari muri Infantry babuze imbaraga zakabafashije muri sharing n'ibindi byose byo kwa advancinga, biba ngombwa ko basigara none ari Infantry kuri Infantry. Maze rero kuko basanze juste na M23 n'amadubu bari babyiteguye, barabakubita imirambo yaguye. Niyo mibare twababwiye bwana munyamakuru. Byamaze kugaragara neza ko Masisi hari kuvugwa agace kabaye tombe by'umwariko ndetse kanaguyemo n'undi mu generali. Bivugwa neza ko izi ngabo zikomeye kugenda zihomba ahanini ku bagomba kuziyobora, ari nabyo biri gutuma bamwe batumutwe ahanini ku basirikare navuga batoya, bamwe bakiripotinga kuri 23 ndetse hakaba n'abandi ba generali biripotinza ahanini bari gutinya ko nabo bakwicwa, nabo biripotinganye ibikoresho ndetse n'intwaro. Ubundi bwana munyamakuru dusimbutse gato hano Masisi naho aravugwa tombe ndi kugira ngo amakuru y'imiripuko agende ajyana ku murongo. Ese kano gake kabaye ko muri Masisi habaye tombe nakahe ko bivugwa neza ko rero n'abagenera biripotinze ndetse abandi bakaba bivugwa neza ko baba kwimishwaro, bihagaze bite bwana ngo hano muri Masisi? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Ahangaha i Masisi rero hatse umuriro udasanzwe.
aho rero M23 ntabwo yategereje ngo bayigabeho igitero, ahubwo M23 abasirikare yari ifite mu gace ka Ngungu. Abadukurikira babyumve neza, abasirikare bari bafite mu gace ka Ngungu hari hamaze iminsi hari force inzo deployment ikomeye cyane. Bari bafite amakuru rero ko hari indiri za Wazalendo Nyatura za General Kabuguzo. Aho rero muri ako gace na gace kitwa Remeka. Aha rero muri Remeka kubwiza ukuri babakubise supplies. Ejo mu gitondo bari babagezemo babakubita supplies, byageze nijoro, iri joro rike mu masaa 3. Ndakubwiza ukuri ko kolonele yaramaze mu mayiti zarasiwe, harimo kolonele. Urumva rero ahantu iciwe kolonele, urumva noneho indi mibare y'ababa baguye aho ngaho uko ibingana. Gusa nkuko twababwiye, uyu mukolonele bahasanze iyo mayiti yo mukolonele wahise arasirwa aho ngaho. FRDC abasirikare 8, ubwo Wazalendo bari 29, abo nibo babashije kurasirwa aho ngaho n'inkomere 12. So rero abandi bakwimishwaro, ariko uko tuvugana hano nuko operation hano muri Remeka yarangiye, barangije kuyisunika, ariko banakomeje no mu kandi gace kari imbere. Mu makuru yacu ataha dushobora kubabwira akandi tombe bana munyamakuru. Uko niko umuriro wameze, ni M23 ingabo za M23 zaturutse anga muri Ngungu zagabye igitero anga muri aka gace karemeka. Aho ngaho niho atwiriye umukoloneli wo mu gace k'uyu mutwe wa Zalendo Banyatura ba General Kabuguzo. Aho ngaho niko byagenze bwana munyamakuru.